Hola, buenos días. Здравейте, приятели! Днес ще се запознаем с глаголът ir. Отивам. Ir. Той е напълно неправилен глагол, както ще видите в спрежението, което сега ще научим. И така, започваме. Comenzamos. Yo voy al cine. Аз отивам на кино. Yo voy al cine. Tú vas al súper. Ти отиваш до супера. Tú vas al súper. Ella va de compras. Тя отива на пазар. Ella va de compras. Él va a la playa. Той отива на плаж. Él va a la playa. Той отива на плаж. Nosotros vamos a bailar. Ние отиваме да танцуваме. Nosotros vamos a bailar. Vosotros vais a Valencia. Вие отивате в Валенсия или до Валенсия. Vosotros vais a Valencia. Вие отивате в Валенсия. Ellos van a España. Те отиват в Испания. Ellos van a España. И така, ще повторим още веднъж. Само спрежението. Yo voy. Tú vas. Ella va. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos van. И още веднъж самото цяло изречение. Yo voy al cine. Tú vas al súper. Ella va de compras. Él va a la playa. Nosotros vamos a bailar. Vosotros vais a Valencia. Ellos van a España. Надявам се да ви е било полезно. Gracias. Hasta luego.